Idemo sa prvim primjerom. Tako da, prvi primjer je... U šta ćemo da se kladimo da nisam u fokusu? Molim te, fokusiraj me, molim te. Počinjem polako da se nerviram, ali sve je okej. Da li? Zdravo svima, ja sam Verica Sanjar i dobrodošli u moj novi video. Kao što već svi sami znate, naš jezik ima toliko jednostavnih reči koje imaju širok spektar značenja. Pa jedna od tih reči jeste svima nama poznato bre, odnosno u ovom slučaju ubre. Tako da sam za današnji video rešila da vam pokažem nekoliko primjera gdje se to ubre savršeno uklapa. Sudeći po mom govoru, odnosno po tome kako tačno pričam i kako tačno znam šta ću da kažem, možete provaliti da ovaj video snimam drugi dan. Zato što, naravno, nisam bila u fokusu. Tako da mislim da je isti slučaj i sada. A ako video ponovo nije u fokusu, mislim da ga nikad neću ni snimiti. Možemo da pređemo na sam video. Na papiriću sam napisala nekoliko primjera gdje se upotrebljava, mislim gdje možemo da kažemo ubre. Tako da krećemo sa prvim primjerom i samo da vidim da li sam u fokusu. Nemam snage više, snimam 5. put, ne mogu više. Kako ovaj video prođe, to je to, stvarno ne mogu. Prvi primjer jeste kada hoćemo nekog da utešimo, ali ne znamo šta pametno da kažemo. Odnosno, ta osoba nam priča neku priču koja joj se stvarno dešava i koja je tako tužna i nama je isto teško zbog toga, ali jednostavno u tom momentu ne znamo pravu reč koju bismo rekli i da ta osoba to ne shvati na bilo koji pogrešan način. Tako da u tim situacijama obično kažemo ubre, koje zvuči ovako. Ubre. Drugi primjer jeste kada smo nezainteresovani, odnosno kada nam neka osoba priča neku priču koja nas stvarno ne zanima i mi nju čujemo, ali je zapravo ne slušamo i onda nas ta osoba pita nešto, odnosno napravi pauzu da mi odgovorimo nešto, ali mi naravno, pošto savršeno nismo slušali, ne znamo šta da kažemo, pa onda kažemo to ubre, koje zvuči ovako. Ubre. Pa sad ti kontaj šta sam ja tebi rekao. Treći primjer jeste kada hejtujemo. Možda vi niste takva osoba, ali poznajete osobe koje to rade. To je primjer kada vidite neku osobu, kada ste vi osoba, dajem primjer, vi ste osoba koja hejtuje i sad vidite neku osobu koja je predmet hejtovanja i recimo krenete da komentarišete izgled te osobe, rečenicu počinjete tim ubre. Ubre kako se obukla. Sljedeći primjer jeste kada smo ljubomorni i to ubre zvuči ovako. Ubre. Sljedeći primjer jeste kada zadirkujemo. Verujem da ste svi to ili radili ili vidjeli ili šta god. Kada se šalite s nekom osobom i onda samo u momentu kažete to ubre, koje je zapravo većini ljudi uzrečica, tako da u svakoj prilici onda vi kažete ubre. Ali recimo kad zadirkujemo, ubre zvuči ovako. Ubre! Pretposlednji primjer jeste kada nam se neko sviđa pa nam kaže nešto, a mi ne želimo da ne odgovorimo toj osobi jer nam se sviđa. Ali zapravo ne znamo ni šta bismo rekli, ali ne želimo da ne kažemo ništa. Mislim da kapirate i onda to ubre zvuči onako. Ovako. Ubre. Mrdala bih se malo više, ali strah me da nisam u fokusu i mislim i da sam sad van fokusa, ali ja stvarno više ne mogu. I posljednji primjer jeste kada smo iznenađeni. To se, da budem iskrena, i meni dešava vrlo često, ono svaki put kad se iznenadim. Prvo kad se ono šokirate i prvo što kažete bude to ubre jer vaš mozak ne može da stigne da kaže, da pošalje informaciju da se kaže neka druga reč. I to ubre zvuči ovako. Ubre! Ovo je malo zvučilo debilno. Pa dragi moji, to bi bilo to u ovom videu. Nadam se da vam se sviđa. Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte, komentarišite i bacite subscribe za još novih videa. A mi se vidimo u nekom sljedećem za koji se nadam da će biti vrlo uskoro i koji neće biti ovako monoton i van fokusa. Ljubim vas sve i volim i vidimo se. Ćao!